Itora-inĩ rĩa Ole Sidan gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya irathĩro turakora atumia marĩ hamwe na bunda ciao magĩthiĩ gũcarania na maĩ, kũrĩa amwe ao maratũtarĩria makoretwo magĩthiĩ thabarĩ ya makĩria ma kilomita 3 magĩcarania na ndobori iria itarĩ irahwa. Kinyesha tulikuwa tunachota maji ya Masilanga lakini kitambo. Sasa tukapata shida ya moja ya elephants. Wanatufahamia huku kwa Masilanga, wanaharibu maji zetu. Hapa ndio tunachota maji. Na watu wa mama huku wanatoka mbali. Wanatoka almost like 20 kilometers ndio wafike hapa. Natoka mbali kuja kuchota maji. Natoka kitu kilomita 3 hivi. Huko hakuna maji, tuko na shida ya maji. Kũringana na aikari mwena ũcio ndũkoretwo ũkĩamũkĩra mbura kwa ihinda rĩu, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ndobori nyingĩ ihue na gũtiga aikari na thĩna wa wagi wa maĩ ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ o hamwe na maĩ ma mahiũ mao marĩa makoragwo merĩgĩrĩire. Na shortage ya maji huko. Sasa ni hapa tu ndio tunaweza pata maji, so watu kutoka mbali wanakuja mpaka huko. Mpaka wanyama pia wanatoka usiku ndio wapate maji hapa. Na sasa hakuna maji, hakuna mahali pa kwenda wanyama kwenda kukula nyasi. Sasa wanyama wengi wanaishi juu ya maji. Sasa bila tena maji hatutakosa kuumia. Hakuna maji, tuko na shida ya maji, watu wengi tunachota huko. Hata saa zingine tunachelewa kwa maana tunakuja watu wako wengi. Wanyama tunaleta hapa kama ng'ombe, mbuzi. Kwa hivyo tuko na shida ya maji sana. Atumia marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũcarania na maĩ na wathuri makoretwo na gĩbarũa gĩa gũthiĩ ng'endo ndaya na mahiũ mao magĩcarania na irio nĩguo gwĩthema na wongerereku wa mahiũ marĩa marakua nĩ ũndũ wa thĩna wa ng'aragu na maĩ. Sasa tushakosa maji mahali mengi na Masilange ambao watu walikuwa wanategemea imeisha maji. Sasa tunaona tutakuwa na changamoto kubwa, maana wafungaji wanakuja hapa na tena hapa ikikosekana maji pia hawa wanyama wataangamia na pia binadamu wataangamia. Kama saizi kuko hivi na ikiendelea zaidi hii tunaona itazidi, maisha itakuwa juu sana, itakuwa ngumu. The hunger situation is getting out of hand. The situation with water is in a alarming state, so we are appealing as a county for support. Kaunti ya Kajiado nĩ ĩmwe harĩ kaunti 23 iria itoretio nĩ thĩna wa ng'aragu gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie makiri ma mahiũ makue, gũkũ nayo mĩtũrĩre ya aikari ĩgĩtharario nĩ thĩna ũyũ, amu rĩu matigĩtwo magĩcarania na irio o hamwe na maĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.